Reka tubasuze kandi tukomeze tubifurize kugubwa neza cyane. Mwe mwese mwakoze subscribe hano ku Gika TV Rwanda, namwe mutaraba yikora amureba hasi mu magambo atukura, ubundi muyikore mujye mubona amakuru azajya bagezweho cyane gatanu kuri gatanu. Ngiye muba muri kumva anitwa Omega Boy. Reka tubanze dusuza abantu muri kudukurikira muri mu burasirazuba ndetse n'abantu muri mu burengerazuba, abantu muri mu majyepfo n'amajyaruguru, n'abantu muri Kigali. Reka tubasuze cyane, namwe bantu muri diaspora turabasuje cyane. Abagize guverinoma bamaze gutangazwa, abaminisitiri babiri n'abanyamabanga babiri bashya bamaze gushyirwa ahagaragara. Perezida Kagame yashyizeho guverinoma nshyashya igizwe n'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 10, irimo babiri bashya kuri buri ruhande ugereranyije n'abari basanzwe. Bivuze ko mu binjiye bo bwa mbere kuri ubu ngubu ari bane bashyashya. Mu mazina mashya yagaragaye muri guverinoma harimo Dominique Habimana wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse na Dr Bernadette Arakwiye wagizwe minisitiri w'ibidukikije. Ni mu gihe Dr Tresfore Ndabamenye yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, naho Jean Dodier Uwihanganye agirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Abaminisitiri bashyizweho harimo Judith Uwizeyimana, uyu nguyu n'ubundi ni minisitiri muri perezidanse ya Repubulika. Uwa kabiri ni Ines Mpambara, uyu nguyu nawe ni minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe. Uwa gatatu ni Yusufu Murangwa, uyu nguyu ni minisitiri w'imari n'igenamigambi. Kane na ambasaderi Olivier Duhungireho, uyu nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Gatanu ni Dr Emmanuel Ugirashebuja, uyu nguyu ni minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta. Uwa gatandatu ni Juvenal Marizamunda, uyu nguyu ni minisitiri w'ingabo. Uwa karindwi ni Konsole Uwimana, uyu nguyu ni minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Kandi muri aba ngaba harimo Dr Vincent Biruta, uyu nguyu ni minisitiri w'umutekano mu gihugu. Kandi nanone harimo Dominique Habimana, uyu nguyu ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Dr Jimmy Gasore, uyu nguyu ni minisitiri w'ibikorwa remezo. Paul Ingabire, uyu nguyu ni minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho na innovation. Kandi nanone mu minisitiri wa 12 ni Joseph Nsengimana, uyu nguyu ni minisitiri w'uburezi. Minisitiri wa 13 ni Dr Jean Damascene Bizimana, uyu nguyu ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu. Minisitiri wa 14 ni Dr Mark Cyubahiro Bagabe, uyu nguyu ni minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Minisitiri wa 15 ni Dr Sabin Nsanzimana, uyu nguyu muramuzi ni minisitiri w'ubuzima. Uwa 16 ni ambasaderi Christina Nkurikiyinka, uyu nguyu ni minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Wa 17 ni yitwa Prudence Sebahizi, uyu nguyu ni minisitiri w'ubucuruzi n'inganda. Minisitiri wa 18 harimo Dr Bernadette Arakwiye, uyu nguyu ni minisitiri w'ibidukikije. Minisitiri wa 19 ni Major General Ritadi Albert Murasira, uyu nguyu ni minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi. Minisitiri wa 20 yitwa Neri Mukazayire, uyu nguyu muramuzi ni minisitiri wa siporo. Kandi nanone muri guverinoma harimo Dr Jean Paul Abdara utuma twishima, uyu nguyu nawe ni minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi. Abanyamabanga bashya ba leta harimo General Richard James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere. Harimo kandi Mutesi Linda Rusagara, uyu nguyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe kwegeranya imari n'ishoramari rya leta. Kandi nanone harimo Godfrey Kabera, uyu nguyu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ushinzwe imari ya leta. Kandi nanone harimo Jean Dodier Uwihanganye, uyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Kandi harimo Marie Solange Kayisire, uyu nguyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu. Kandi nanone harimo Claudette Irena, uyu nguyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe uburezi. Kandi nanone harimo Tresfore Ndabamenye, uyu nguyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Dr Iva Butera, uyu nawe ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima. Kandi nanone harimo Sandrine Umutoni, umunyamabanga wa leta muri minisiteri w'urubyiruko n'ubuhanzi ushinzwe urubyiruko n'ubuhanzi. Uwa 10 harimo nanone Rwego Ngarambe, uyu nguyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe siporo.
Mu bandi bayobozi rero bashya bashyizweho harimo Jagai Africa, uyu ni umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ari ku rwego rw'Abaminisitiri. Julian Maganza, uyu nawe ni umuyobozi mukuru wungirije urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ariko ku rwego rw'umunyamabanga wa leta. Kandi nanone harimo Dr. Wikeza Doris P.Kagame, uyu ni umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ari ku rwego rwa minisitiri. Kandi nanone harimo Nike Birage, uyu ni guverineri wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda. Nkuko muri kugenda mubibona ku mafoto, aba nibo baminisitiri bamaze kugaruka muri guverinoma nshyashya. Reka tugushimire cyane rero wowe wadukurikiye cyane. Njyewe nitwa Mega Boy, banza ukore subscribe ni hasi mu magambo atukura, ubundi ujye ubona amakuru azajya bagezweho 5 kuri 5. Njyewe nitwa Mega Boy, iki ni Igika TV Rwanda. Hasta la vista.